Ka Regional Democratic Alliance ka kunhun ni Trailang hapreng United Democratic Party but Hill State People's Democratic Party hakash pautere uyayong arja arpusaw kalahiar sinong ston kum shibentaban panlong ikajingelang pajba ban panjing kersya nakabentaw kurtong ka Alliance uba Robert June Karjarin ubanya aireng haka election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency kapanlong haka khat khandai tarik uyayong arja arpusaw. Habakrana kini kajingelang ya kabala penlong hanong ston market complex uba Robert June Karjarin ulaong badai na nong ston bala sandur ya karukam perkhat ban sensyar daladi yaladi kata nadu kapor jong sim khna kahima nong ston upa im Wycliffe sim ulaong banakalyang jong ka RDE ru ka kwa ya kani kaju ka nong rem ban wanra biang ya kajing sensyar daladi yaladi hagaban omsha sensyar haki brio ki barabar uba Robert June ulapan kan maru ya kan nong rem jong ka RDA bat ki mat ya kran bakan syem ya ka benta ka jaj benrio kum ka jing dawa pen urlong ya ka ILP ka jing penrong ya ka ketien khasi ha ka kernet ka bapra ka mat pen bet pot bat ki we de Kemudian ya kasur ka baklan ya kasur jong ka jing ek ela jong ka ri bat ka jaj benrio bat dai na nong ston la sandur ya shibon ke la dang i phai sa ka history ka jong buri ni otra yung dai bat klet bat dai na nong ston la san ya ka jing yang kecil berkat bangsa daladi ban ukpa ubala sandur yang kita kecil berkat bangsa daladi udai uma Wycliffe im usim kena dan gimana kali kejo kathamai parane karung hangi seng relong banta bat iye ngane bentarwa akhbat jongpi jit yang ni ngin sansa daladi yang kene kai ri kebai kejongi ai bakajin terang kecil amlo jom kini ramba di balai ini cengai bamangi gidangla bansangsa baladi kandrong hagi cimot cin perkhat kejongi kandrong hagi dono kejongi panin peni yang ta lada bapi pijit yang kumwempi jompi ngadlek badesa po darbar ba parlimen pan dikina bakum kum kejala ngidom jemdau ngidom jemberniu hendak ngidien rasong kum kejala bak kejek niu hibrakui ngalayeng la bon sin hakane karensan hakajo kajaka bensyakri ya kari bak kejek niu kejongi hakasau kasian bak kejek niu kejongi ngaladon ringkat bapi ngalayeng la bon sin angni banyak keren ya kaanya dari jong KLP banyak keren ya pun usam banyak keren yang kejing dawa ban penrundo yang tin kasi para rebiik ngaladon ringkat kari hakapor hidan kab yang nget yang kan kapor kamta kimat kijura bat kilongring dijongi kidang sa kunju bat ara bijit yang banong ku MP jongki kijing ya sat kijong po parlimen kelong ningkong bat yada yang kajong kari bat kajak beriu bat pentri kamno yang MP bat penrung yang tin kasi hak schedule bat kabalai bat kabakongsan kelong bangan buram yang kijing terang yang kijing agno jong ni toping bat penti kina bagin yo do ipung usaha toping apa deng jong kami keliaban asam karai kadang jong pi ni gidei kinang terwa ni gidei kinong persai ni gidei kinong yatho epi stang karai kadang jong pi parapi nado mai hoping yang sang layo so yang MP kandidat nak dok la time sep ni ka jong ni berakoi kijing pram kijing angno jong ni hoping nado ban penbet yang paragraf khan a nado ban penklan yang kasih schedule nado ban yo yang kita ka separate kadet ke bang yundon kam show padang banyak kle tabila hapden kam metlia barasam najo kajing petrekam yang KLP hado kajing persa yang kajing ti uranium hado kajing yada yang ka kendau kasyap yang ki marpok kendau kini menta rendeng kilasa ko kentai po do baba parlimen omsam ladon MP Bangbutin yaki, om Shannon MP, bang keren yaki. Parari be, hak manifesto jongi ke ADA, nila keren syai. Begini kini kimat kijura kijongi, kini kini kinorin kijongi, nekirpat yaki. Ailat lem yang itu kuseng rilum, kini esai kamata jongi. Bang penting kena, bangin yo yang taki anya dari kibobit yang hakilian barok parari be. Ni kumkinon, wes hasil. Islam sarang badang bawai na kinong yalam jong kajak beri jongi umi na kadang katai jongi u profesor DNM namlai u balang presiden jong kekasih atau society u yalam sip lehem yang ni kadhon bandawa penbiang yang ikut Islam yang dijindangkan penrundok yang ketin kasih ketin ke bapra kami kekerjaan tadi telan pentinna pentin ke jongi dan rung ketin ke bapra om tangkut ba penrespa yang ketin ketin pin sayo iya
support manifesto jongi bangila keren sai banginnya keren bat sarkar India bakino kinom try sarkar haki central institution lada ki 1 hakari India kini ban qualify lada kini ban pass yang tim kasih dan yang tim garo. Kenapa kejinjok kam ke jongi kanong kababit kababian hati yang baru kabo sakawai parali ke bangga kuat ban keren dak kabasai kumbaong kini urang ba lada kajai perlu ke jongi keladu no yang ngejin long try ke jongi halor ka kendo ke siap kata kajai perlu kelas sakam. Kiwai pat kinong kran ki kentop yo ba KP Pangnyang u Presiden ke HSPDP baru ba met ba lingdo u Presiden ke UDP. Yang jongi ke parti nu ngilo persya yang ke korupsi. Mana bang bang Indonesia yang ke bangsa dan ke korupsi. Ngilo ke beniko. Ke hakmat banyak kon yang ke korupsi. Bat ya ke bangsa hagste. Ngai baginan di bahikai yo ladunan matroa besar. Siam na kesim tama kabut ay sawi. Ani kalau gay kitingkai ke basnio. Lagi tu ibi na hamairan lalu ada perang kai paiba. Kalau ada don mono ibai ay bisa ibi ban tap ya kabut. Ang hindon ka bisa baru jumlah menteri besar itu. Tangan dia kau. Dan ibi dokpi kau. Banding ngarakum yo bisa menen kiwan ay. Ang kanu ang ada sistem. Ang bu tu bisa wapi. Dalam election itu berpahaya. Dalam election itu berpahaya nama akan tiap kabut. Wajibat yang kapisa lalu yang katakan jono yang manggro yang manbang ngimnei kum kipol parti kum kinoylam kum lidan balikai yang kipaipa yang kikam kibasnio yang kikam kibasnosi kibalong kibasnosi yang kikam salah paipa bayi nama kejadian kontong kapor nawaran kejadian kapor nak keberta ka adi Pangidon na galing Sofia. Kakwa panom ni pi kuman jo pi ni kapor. Lesi kasundan kapor. Aba kinoyalam jom kiway kipot karpatiru. Kinsawan siya kami jo kajingalo kaway. Kidak isin jo kajinglong jawan menta. Jo kae kabalong apo ka India. Apo ka state na jongi. Aka kibon kinwan man tom ni kum kinoyalam kum ya kajay putrio pat kum ya ka state na jongi bro kaway. Kalau dia kapol ini, yang kau bagi jalan kau ini. Kalau dia suka kapol ini, yang kau bagi tak tarian. Kalau dia kapol ini, yang kau bagi tak perempat tukra. Kalau dia kapol ini, yang kau bagi punya per, yang kasih bukan dia, boy pada war, mana mau dengar, pakunta tanda. Kalau dia kapol ini, bangin jalan jalan, bangin day, upai kasih bayar. Pada bayi nama kita, kenal hak kendai tadi. Ini ki apil ibangla dat pension mat pelat menen ngin sesam jepi cakisno ki moper ngin gerpa ibi ko soba ban tule yati ini ki dot kandolim bangin dua kan penolong limba ka di jum hadu mata ke NDP diom ini di parti ki behe pa henrai ban sensa marwai kam la apalong bagin na paryo away ke sarkar la sampos yang tam na gawai ke parti. Ipai pak mantan ko ya somsit. Kidon ki ba isomsit ko kini di parti pemai delay. Di ong ba kala ang pois ang fong masin sari ngari. Henting hencho mapi. Sampos yang tam. Wat di parti he imla. Wat di parti lu putang marwai imla. Ni habet say lang pun sin ki sarkar. Hato kang longo ko sisa ban yeng marwai. Kan ya MP election. Nani ban yeng marwai ki parti masin sari dia ke jalan media. Jalan pun isu tu ya kamu. Kecil lang kalau kabur. Daling yang parti. Ngai marai sapet kum ke parti. Nama kata nilai lamang tang na gawai kecumur. Bantan perulong ya kini kecumur. Ban periyo UMP na kini di parti dulu. To nilai telang. Ban hakatari telang kecuali nismu tu depan. Batang ki MLA jong kini ki arli ki parti. Nila boy sedu kat saud ngut kat saud ni konstruksi sagi bay pak itu ki kandidat ki bagil yang boy sedu thong ke boy sedu thong ilon si bulba ki konstruksi sebab ke tindon jong ki MDC jong ki arli ni parti bat habis lekhen ya ki dong bersam jong ke UDP jong ke SSPDP
Baru ahli parti nilala banpoi parot ya kejinggon pai waktu ke kongres hak election pada waktu ke parti LPP ke dalam susah hak election pada nama kata nisusu bang yen dah kenisuskan baga kejing penyanjungi tangwai kerja tu ahli parti iba Robert Indon hak thong banpoi syarikat Ninam like taking some shit. Ninam like taking some flying to me kat ke bos. Nila kain dia ke don yang Malaysia. Nila kain dia don yang Wikma. Nila kain dia ke party organisation hakan lain dari kesini bercaya. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं। FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।